Lun pegah sembahyang limeng asai dileken ba nabi-nabi sembahyang subuh di Nabi Adam alaihi salam. Nabi pertama luhur Nabi Daud asa Sulaiman menan khabaran dari ulama. Maghrib Nabi Yakub inca Nabi Yunus menan ke mandum Nabi Kerija. Gehimpun mandum ba Nabi Muhammad karena lebetat Sayyidil Anbiya. Nabi nejaco langsung ba Tuhan Israel rijang suruh Rabbana. Nabi nejaco langsung ba Tuhan Israel rijang suruh Rabbana. Dengelun pegah sembahyang limeng asai dileken ba nabi-nabi sembahyang subuh di Nabi Adam alaihi salam. Nabi pertama luhur Nabi Daud asa Sulaiman menan khabaran dari ulama. Maghrib Nabi Yakub inca Nabi Yunus menan ke mandum Nabi Kerija. Sembahyang subuh betinggai rakan sembahyang luhur betoh baasa. Sembahyang subuh 2 rakaat asinan hai sahabat ge ampun dosa. Luhur ngan asa 8 rakaat adum pintu rahmat teuhah dum rata. Maghrib ngan inca 7 rakaat dum pintu azab getup ubena. Dengelun pegah sembahyang limeng asai dileken ba nabi-nabi sembahyang subuh di Nabi Adam alaihi salam. Nabi pertama luhur Nabi Daud asa Sulaiman menan khabaran dari ulama. Maghrib Nabi Yakub inca Nabi Yunus menan ke mandum Nabi Kerija.